Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra ke-6, halaman 28. Silakan, Miss. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayanya kurang mantap ya. Kurang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walah walahum azabun alimun bima kanu Bimanya kayak kedengaran mima ya. Bima, bi. Oh, Ulang. ya. Bima, bukan mima. Kedengarannya kayak mima Walah, ya. oh gitu, Pak. Mm-mm. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Jangan buru-buru. Hah? Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Coba ulang. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Mm-mm. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يستهزئون. Kemudian La ikraha fid hanya pendek. din. La ikra hafiddin. La ikraha fid din. La ikraha fiddin. Qad tabayyana Qad, dalnya ar-rusydu. hilang ya. Qad tabayyana. Qad qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Mhm. Qanit Qanitatin taibatin abidatin saihat Mhm. saihatin sayyibatin wa abkara. Qanitatin taibatin abidat. Abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kemudian yang ini. Alif lam mim. Suaranya kecil. Kecil, Pak. Ngomong gede tuh. Oh, Kalau lagu mungkin itu dijauhin dari mic-nya ya, dari mulutnya. oh mungkin Deketin. mic-nya nggak dipegang. Oh iya, Pak. Oh Bismillah. iya, coba lagi. Pegang dong. Alif lam
Alif lam mim. Alif lam betul ya Pak? Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kadang-kadang suaranya kecil ya. Atau nggak usah pakai headset ya Pak? Coba. Jelas Pak? Alif Alif lam mim sod. Mana Oh sekarang? iya. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sod. Toha. Toha. Tosim mim. Tosim mim. Tosin. Tosin. Yasin. Yasin. Sod. Sod. Salah Pak. Hamim. Ha mim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Nun. Nun. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alif lam mim. alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin.
Walaqad atayna Luqmanal Lukma hikmata panjang. Ma-nya panjang. Oh iya. Di ko tuh kadang-kadang panjang pendeknya aja nih. Iya ya, Ya, Pak. suka lupa. Padahal udah pinter. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وَمَن كَفَرَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Wa idz qala Luqmanu li Luq luq ibnihi. qalqalahnya. Wa idz qala Luqmanu li Luqma, ibnihi. ma-nya panjang. Lukman. Bismillah. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi Bukan wa li'i, mana li'i? Libnih li. ini namanya hamzah Oh wasal, iya i-nya nggak Pak, ada. iya iya betul. Libnihi, heeh. Libnihi. Diwasal ya. Oh iya, bismillah. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu Wa ya. huwa ya'iduhu. Ayo penekanannya yo. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik. Lah-nya panjang. Oh iya Pak, Iya toh. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo. Jangan kalah sama Batin Baika tuh ayo. Iya, Pada Batin udah tamat. Pak Eka udah mau hampir tamat. Ayo. Tapi nggak apa-apa ya bersaing. Positif. iya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh. Gitu aja. Wa huwa ya'idu. Wa huwa ya'izuhu ya Ya-nya bunayya la. panjang. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya panjang ya-nya ya. Wa huwa ya'izuhu ya bunayyal. Astagfirullahaladzim. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah. La tusyrik bila shin. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian In inna syri inna inna syirka syirka inna syirka la zulmun azim. inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal Bukan, insan wa wawasoy, bukan, kan ada wasaina. tasdid. Wawasainal, ada tasdid, hati-hati. Wa was wa Bukan, was wa bukan, was bukan. apa Pak? Wawasoy. Dari waw kedua nyamber ke sod. Wawasoy. Wa wasainal insana biwalidayhi. Jadi panjang, jadi madlin. Biwalidai. Ya, jadi panjang, jadi madlin tuh.
Wa wassaynal insana biwalidayhi Iya, kemudian hamalathu ummuhu wahnan 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 idhal. Wahnan. hamalat ya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh Ya, wa fisaluh. wa Wa fisal. fisaluhu fi Wa amaini fisaluhu anis panjang. Wa fisaluhu. wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Wali walidaik. Hamas dan madlin jadi panjang ya. Oh ya. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li Anish. wa Shin. liwalidayk Anish. Shin. Anish. anishkur. Aha. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Wali walidaik. Wali walidaik. Wali walidaik gitu. Ada matobi sama madlin ujungnya ya. Walidayk. Oh iya Pak. Kemudian Ilayyal masir. Sod ilayyal masir. Ilayyal masir. Ilayyal masir. Iya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Itu. Kemudian bismillah. Wa Waalaikumsalam. in Ya. wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih Ya, bagus. ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya Rufa. Ma'rufa. ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bih ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian wattabi' Wattabi' sabila man pendek. Wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' sabila man Wattabi' ain. Wattabi' Wattabi' sabila man anaba ilai. Ya, bagus. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum Jangan bima Pak unabbi'ukum jangan Pak Jangan ke hidung. Pak unabbi'ukum. unabbi'ukum. Summa Somma ilayya ilayya marji'ukum. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum biukum. Salah Fa Pak. unabbi'ukum. Iya. Ini bahasa Pawi.
Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi' sabila man anaba ilai. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah Mm-mm. misqala habbatin min khardalin fatakun Mm-mm. fi sakhrati aw Fi fis sama. sakhratin. Fi Oh ya, sakhratin. fi sakhratin fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard Iya, au fil ardi. ya'ti bihallah. Iya, au fil ardi ya'ti bihallah. Terus innallaha. Innallaha latifun Innallaha. khabir. Innallaha. Innallaha. Innallaha Jangan latifun innal khabir. jangan innallaha. Innallaha. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Kemudian Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf ya wa'mur bil bil ma'ruf. Wa'mur bil bil ma- mulai dari wa'mur balik lagi ma'ruf ya. wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari Pendek. wasbir Anil mungkari. Pendek gak ada yang panjangin. 'anil munkari. Mm-mm. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari Pendek. wasbir 'ala Hehehehe. Pendek. mung Duh, kepanjangan ya Pak, aduh Mm-mm. astagfirullahaladzim. Pendek. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ma asabak. Kemudian. Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Terus wala tusair. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Mm-mm. Wala tamshi. Wala tamshi fil ardi Di-nya maraha. jangan kedal ya. Dod. Wala tamshi fil ardi maraha. Fil ardi. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian. Innallaha la yuhibbu kulla Pendek. mukhtalin. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kulla, nggak ada yang manjangin. Nah ini latihannya harus disentak-sentak nih nanti. Pak Eka tuh jago Iya, nyentak-nyentak. nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena intinya sih sudah bagus. Iya, Cuman ada panjang pendeknya. Kenapa ini ada miss seperti ini? Ada kesenjangan. Karena kau tidak belajar dari dasar. Langsung dari iya, kelima. Jadi ada kadang-kadang ada yang suka lupa panjang pendek. Ya, mudah-mudahan nanti ngajarin Mbak Eka atau Mbak Opi atau siapa sambil ngulang lagi ya. Karena mereka iya, pada intinya kalau sudah belajar sama saya, mereka hebat nantinya insya Allah. Gitu. Jadi nanti sharing. Mbak Miss ini suaranya bagus, ya lagunya sudah bagus. Cuman kekurangannya sering lupa panjang pendek aja. Ya. iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin Kullamuh. fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayo agak nyamber.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dilatih-latih ya. Nah, terus Iya, masih Kak. ada miss di sininya nih, di kullanya. Terus Iya, Pak. Waqsid fi masyika waghdud min pendek. Waqsid fi sautik. masjika waghdud min sautik. Agak cepat di sini ya. Gak ada madnya. Madnya cuma di fi tuh. Waq waq Waqsid waqsid fi fi masjika waghdud min sautik. Gak ada yang panjang. Cuman fi doang ini. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Min sautik. Sautik. Min sautik. Min Waqsid sautik. waqas waqsid fi masyika waghdud min sautik. Jangan sao. Min shopping. Oh ya, sautik. Sod, Iya. min sautik. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ya, Sautik. min sautik. Hamas ujungnya. Min Iya. sautik. Kemudian Inna angkarul as aswati la sod. Inna angkarol as sod aswa. Inna ang inna angkarul As. aswati la sautul hamir. Ya, di hanya masih dilatih ya. Kadang-kadang hanya nggak keluar hanya. Itu. Hamir. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Dilatih sodnya nanti. Terus amanar. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus kullun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kemudian la nufarriqu. La nufariku Bukan. baina ahadin. La nufarriqu. La nufarriqu. Ada tasjid. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Mir rusulih. Terus. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya. Kemudian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hamas ya. Maktasabat. Laha ma kasabat. Banyak hamasnya ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Coba. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maktasabat. Hamasnya belum keluar. Terus nggak apa-apa Belum, nanti Kak. dilatih. Terus. Rabbana la tu'akhizna Tu'a. Tu'a. Panjang. oh iya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Iya. Au akhtona. Au akhtona. Ini. Au akhtona. Terus Rabbana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Bagus Rabbana.
Rabbana wa la tuhammilna ma la Kota, taqata kotol, kota. ya. Rob Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata Malah, lana bih. bukan. Maknya panjang. Hmm, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini ketahuan jarang sholat malam nih. Ini sering dipakai sholat malam nih. Sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud. Nah ini. Sholat taraweh juga bisa di ayat-ayat terakhir. Ini satu ayat ini bagus. iya. Ayat 286 terakhir sampai 286. Satu ayat, dua ayat ya. Ini. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Panjang-panjang ayo. Banyak madnya di situ. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah gitu. Bagus. Wa'fu anna Wa'fu anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna. anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Secara umum saya bangga ya dengan suaranya enak, bacanya udah bagus. Cuman sering sesuai namanya sering miss di panjang pendek Pendek. sama di tasdid. Ini jadi saya Iya, ingat sama Pak Saparudin segi kakak besar. Kakak besar juga lagunya enak, tasdidnya sering ketinggalan. Jadi tolong diulang-ulang lagi. Eh, setelah ini bolehlah belajar A I U BA ya untuk memantapkan lagu A I U BA atau diktat A2 bagian tasdidnya tuh. Aba, abi, abu, ata, ati, atu. Bisa juga buka video saya di YouTube. Ada diktat A2 untuk tasdid di situ. Ya. oh ya, nanti Heeh, di karena kurangnya di situ di tasdid. Karena kau datang ke sininya ibarat sekolah itu udah kelas 5 aja nggak kelas 1 kelas 2 dulu sama sayanya. Jadi kadang-kadang ada iya, sering itu panjang pendek. Nah, belajar sama Mbak Eka nggak ada salahnya sama Batin ya. Mereka kan sudah iya, belajar sama saya tuh. Mereka iya, belajar lagu sama Miss belajar panjang pendek sama dia di Ikro 2 Ikro 3 tuh ada tuh Ikro 3. Ikro 3, Ikro 4, Ikro 5 itu ada tasdid-tasdidnya ya. Gitu. oh iya, Pak. Dengan Mhm, metode putus dan metode sentak ya. Diputus kayak oh ini iya. kan, kayak ini nih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau Ikro 6 yang sudah saya bikin tapi baru halaman 16 ya, kayaknya belum sempat semua. Ada saya belajar sendiri ya. Setiap bacaan saya ulang 3 kali, itu di Ikro 6. Karena kurangnya Oh itu iya, aja, kurang tasdid sama kurang suka lupa panjang pendek. Padahal lupa panjang pendek kan fatal akibatnya. Karena betul, dalam Pak. dalam Quran itu salah panjang, salah pendek, salah arti, merubah makna ya. Iya, Pak. Mhm. Alhamdulillah, mungkin juga efek efek grogi ya. Kadang-kadang Astagfirullahaladzim. sih kalau ini Miss tuh pinter, cuman grogi mungkin, Hilang gitu. nge-blank, Pak. Kalau udah Heeh, ngadepin Pak Ustadz itu, iya, ya Allah lagunya hilang, heeh. Entar belajar terus sama semuanya hilang. Mbak itu ya, Mbak Atinnya sama Mbak Iya, Eka ya. Mereka iya, Pak. alhamdulillah, mereka walaupun istilahnya anak kemarin sore tapi udah pada pinter di sini alhamdulillah. Saya tidak Iya, segan untuk memuji orang yang pandai, karena memang iya, begitu. Orang yang bet belum pandai ya saya bilang apa adanya, banyak iya. belajar gitu ya. Itu kan bentuk motivasi, Pak. Persis, persis dan itu bukan bukan Iya, ucapan saya, Allah pun demikian. Siapa yang berbuat betul. baik, berbuat kebaikan ada pahala yang besar, ajrun azim yang agung. Siapa yang Iya, sedekah 1.000 pahalanya jadi 700.000 kan begitu. Siapa yang menolong iya, Allah akan Allah menolong dia, akan diberikan surga yang surga luasnya seluas langit dan bumi. Seperti itu memang ya.
Itu. Iya, Pak. Mhm. Insyaallah, Iya. banyak belajar insyaallah ya, apalagi nanti kalau sudah, bisa ke AIUBA, bisa juga nanti Miss, di juz amma pilih ya. Kamu pilih dulu Ya. mau An-Naba, Al-Ghasyiyah, An-Nazi'at, Sabihis, apalah ya, Al-Ghasyiyah atau apa. Yang Boleh penting nanya, Pak? ya, Be sebentar saya kalau tutup dulu ya, nggak saya tutup dulu. oh, iya. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.